Kabayatan na iti sa Balia Bangir. Iti mamot umalatiw. Iti iliti Banna Ilocos Norte. Dapat 18 to 26 years old. Mabalbalin ka nun ang mabakunaan apang kontra ti cervical cancer. Iti iliti Banna. Iti lang nukwa babae dati apo At man iti report ni Idol Bernard Ver. Idol Bernard, please come in. Mangnamnaman ni Banna Mayor Mary Crislin Abadilla nga adupay digiti agpabakuna maipanggep iti anti-cancer anti-cervical cancer iti nadakamat nga ili. Sigun ken kuana, manipod iti agtawin iti 18 aging ganat 20 inem ket mabalin nga maalaan maikan iti nadakamat a bakuna. 18 years old to 26, we got all the population for the entire Banat. Yun na yung na-start natin, na-launch natin ng pagbabakuna sa kanila noong August 17. Actually, we cannot impose naman to our people na, hey, you're supposed to be. Like, we cannot do it mandatory. It's also their choice kasi syempre, it's also their body. And their immune system, we know for a fact na kaya natin binibigay yung vaccine for 9 to 14 years old is because the immune system of the girls are still strong. So very much effective yung vaccine sa kanila. But as we age, syempre, diba? Weaker. Not really weaker, pero yung chances ng effectivity ng bakuna sa atin, nalilesen na siya. Pero we try our best for all those cohorts natin with the age 26 and below to give them the vaccine because it's the right cause. Mangnamnaman ni Mayor Abadilla nga dadunto pa iti maawis a babae nga agpabakuna tapno maliklikan iti sakit a cancer. Damag manipod iti ilitiban na para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.